ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ шинос менамояд. Бо шумо дар студия Ҷамшед Муродов. истеъмоли аз меъёр зиёди машрубот оқибат шахсро беобрӯву шармсор ва моил ба содир намудани ҳама гуна ҷиноят месозад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Фирдавсӣ дар натиҷаи пешбурди як қадор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ сокини 52-солаи пойтахтро ҳамчун гуноҳбар дар содир намудани ҷинояти одамкушӣ боздошт намуданд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши майёри милисия Сироҷиддин Шакурӣ. мастӣ на танҳо саломатии инсонро аз байн мебарад, балки қобилияти ақлониву идрокро низ ба таври ҷиддӣ коҳиш медиҳад. муносибатҳои нохуб ва муноқишаҳои хонаводагӣ ки бо истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ҳамроҳ мешаванд, дар аксар ҳолат ба оқибатҳои фоҷиабор анҷом меёбанд. черникова Зуҳро, сокини 52-солаи шаҳри Душанбе, ки бо шаҳрванд Игонин Денис соли таваллудаш 1982 муносибати дӯстона доштааст, маҳз дар заминаи аз меъёр зиёд истеъмол намудани машрубот дар ҳолати шадиди мадҳушӣ бо ҳамдигар муноқиша намуданд. номбурдагон санаи 20 марти соли ҷорӣ дар манзили истиқоматии Черникова Зуҳро воқеъ дар кӯчаи деҳотӣ шабнишинӣ ташкил намуда ба истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ машғул шуданд. дар ҳолати мастӣ бо ҳамдигар муноқиша намуда якдигарро мавриди лату кӯб қарор доданд. дар ҷараёни муноқиша Черникова Зуҳро кордеро ки дар дасти Игонин Денис буд гирифта ба қафаси синаи ӯ зарба задааст. дар натиҷа номбурда ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. айни замон гумонбаршаванда Черникова Зуҳро дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташ дар прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. чунин ҳодисаҳои фоҷиабор бори дигар нишон медиҳанд ки истеъмоли зиёди машрубот метавонад ба ҳодисаҳои мудҳиш ва ҳатто сарнавиштҳои талх оварда расонад. вобаста ба ин дар ҳама ҳолат нигоҳ доштани меъёр амри зарурист. баъди аз соҳили дарёи Элок воқеъ дар деҳаи Саричашмаи ноҳияи Файзобод пайдо намудани узвҳои ҷудогонаи ҷасади шахсияташ номаълум, мақомоти милисия шахсияти ҷасадро муайян ва гиреҳи ҷинояти ноаяну сарбастаро боз намуд. маълум гардид ки марҳум сокини 43-солаи ноҳияи Фархор буда аз ҷониби дӯсти худ бо чунин бераҳмӣ ба ҳалокат расонида шудааст. санаи 19 апрели соли 2026 дарёфти ҷасади сӯхташудаи бо қисмҳо ҷудо аз соҳили дарёи Элок дар деҳаи Саричашмаи ноҳияи Файзобод боз аз ваҳшонияте дарак медод ки содиркунандааш инсон аст. муайян кардани шахсияти ҷасад, ошкор ва дастгир намудани содиркунандаи ин кирдори ҷиноятӣ зери назорати бевоситаи роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ қарор гирифт. дар натиҷа шӯъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил дар гурӯҳи ноҳияҳои Ваҳдат бо гузашти 2 рӯз аз рӯзи дарёфти ҷасад бо корбарӣ бо методҳои ошкоро ва ғайриошкорои фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ва сафарбарии ҳайати шахсӣ гиреҳи ҳодисаи сарбастаро боз намуд. шахсияти ҷасад Раҷабматов Насим соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Рӯдакии ноҳияи Фархор аст ки аз 31 декабри соли 2025 инҷониб аниқтараш аз рӯзе ки ӯро ба ҳалокат расониданд бедарак буд. дар содир намудани ин ҷинояти махсусан вазнини изтиробангез шиносаш Шарифзода Нурандеши Достӣ соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи кӯчаи Норакиёни шаҳри Роғун гумонбар аст. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Шарифзода Нурандеши Достӣ гуфтан ҷоиз аст ки қаблан бо ҷурми дуздӣ ва авбошӣ ба муҳлати 15 сол аз озодӣ маҳрум гардида буд. ӯ нишондод медиҳад ки ҳангоми сарзадани ҳодисаи ҷиноятӣ шаби 31 декабри соли 2025 ҳарду дар ҳолати мадҳушӣ қарор доштанд ва байни онҳо муноқиша сар зада ба фоҷиаи хунин меанҷомад. барои рӯйпӯш намудани ҷиноят гумонбар ҷасадро бо истифода аз табар ва арраи оҳанборӣ ба қисмҳо ҷудо карда, қисми ҷасадро дар таҳхонаи иҷоравияш зери хок карда, қисми дигари ҷасадро дар халта ҷой намуда дар лаби дарёи Элок воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Файзобод оварда партофтааст.
ду рӯз ҳамон мурда ҳамонҷо истод, дигар роҳ надоштам. Ай чӣ монаймон фирмамон корчҳои паҳми калони хеле гӯшмайдакнак овардам, арай оҳанбарӣ килёнкам буд ҳамонҷо. уже сеюм рӯз буд, ба 7 дона карбамазепин як дору буд барои эпилепсия, аю хӯрдам, 3 донаи дигар лилика. хеле ақлам гирифт чӣ кор кунам, ба ҳамон килёнкаро тинук кардам, ҳамонро айтаи матрасо каждум буровардам, борои килёнкадам хеле каждум дуровардам шу килёнкаро дар сари зонумо мондам. ҳамон арай оҳанбарира қати ҳамон корчаи хеле паҳми калони ҳамон гӯшмайдакна гирифтам овардам, аим дастош сар кардам, поғошаву чишад миёнаш мондагӣ буд. охир медонам ки калаш қати иҷаш дар лимча намегунҷа, калашам гирифтам хеле биридам ба ҳамон корчаи ҳамон калони гӯшмайдакнӣ калта кардам, ҳамаша пакетҳо дар 3 та пакет дохтам, поғошам хеле 3 тақсимӣ 4 тақсимӣ кардам, поғоша дастошам 3 тақсимӣ 4 тақсимӣ хеле гирифтам, дар салафан хеле майда майда кардам, гирифтам дар салафан мондам ки дар раҳ бурданда ягон кас хеле нафаҳманда ягон камерам биғалта хеле чина майда майда бошад, дам хеле уже ҳамон доруа хӯрдам, ҳам хеле ақлам дам хеле кор кард ки ҳамеram хеле кинам, мақсад дар раҳ ҳамбара мешикана, намебина, намешиноса. пишти дом мерам, ярмаркаи одам бисёре намешава, пеш домдам одамой уже соат ҳами 6-10 саҳар шидистай торикай. ба ҳамон подвало дуромадам, нигоҳ кардам ки таи балкон я якум этажа, 7-ум подъезд, хокай қариб 1 метр хокай. ира ҳамон хеле мондамаш, хокоро ай болош пушондам, як санги калон дигар овардам, дар болош мондам, баклашка мақлашка мусор либос пибоса дар болош мондам, баромадам бирафтам ба ай ҳамонҷо. чунин чораҷӯӣ қасди рӯйпӯш намудани кирдори содирнамуда ба гумонбаршуда кӯмак накард ва ҷавобгарии ҷиноятии ӯро сангинтар намуд. ҷиноят ошкор ва акнун содиркунандаашро зарур аст дар назди қонун ҷавоб гӯяд. дар замони инчае ки шумо пинҳон кардед дар назди бозор чӣ буд? дастову калашу поғош ҳам ёшт, ҳамон майдакадагиҳо дар дури 3 салафан, дар дури ҳам лимча буд, лимчаро скотч печондагӣ, даҳанша хеле симқати духтагӣ будам ки бӯш набурояд. баъдан вақте ки шумо нақлиёт ёфтед, чӣ маслиҳат кардед, чӣ гуфтед? он нақлиёт вақте ки борча маҳкам карду омада селуши заводид кард, пеш рафт маҷа 50 кило гӯшт гирифтагиам, туя ёфтам дар Файзобод, туи гӯшт заказ кардагиам дар ярмарка арзонай, гифтам бор кардаму шиштам дар пешаш, як музикамон чақчақ карда бирафтем. ан ҳамиҷа ёфтам, ҳамон хонавӣ ёфтам, айра у парра нишон додам, айгару парра ҳамонҷа буровардам, лимчара дарондам, як қайчиша доштам дакисам дарондам, барон пакетҳоро болои мавлиҷонода пафтам, мавлиҷонои калон буд хор. аям пакетҳоро як тая гирифтам, байни ҳамон дар пафтам, лимчаро овардам поёнтаракда, дар дуриш хок пур кардам аз замино, лимчара дар дури дарё фиридам. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мақомоти прокуратураи ноҳияи Файзобод тафтишот бурда истодааст. дар раёсати тафтишотии вазорат корҳои дохилӣ нисбати як нафар зани 45 сола барои ташкили фасодхона, яъне шароит муҳайё намудан барои истеъмоли воситаҳои нашъадор парвандаи ҷиноӣ боз гардидааст. ин нафар дар баробари худ истеъмол намудани воситаҳои нашъадор ҷавондухтарони дигарро низ дар манзили зисташ ҷамъ намудаву ба истеъмоли ин маводи заҳрогин машғул гардиданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯй аз ҷониби кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори вазорати корҳои дохилӣ шаҳрванд Дилором Зайналова соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи кӯчаи Ҳамдамови ноҳияи Сино бо гумони ташкил намудани фасодхона дастгир карда шуд. аз рӯи нишондоди боздоштгарда муддати 1 сол мешавад ки мубталои нашамандӣ буда манзили иҷоравии худро бар ивази маблағи муайян ба фасодхона табдил дода барои нашамандон шароит фароҳам овардааст. ҳангоми ворид гардани кормандони милисия ба манзили истиқоматии Дилором Зайналова шаҳрвандон Исмоилова Тоҷинисо соли таваллудаш 1976 сокини ноҳияи Ҳамадонӣ ва Маҷнунова Шаҳноза соли таваллудаш 1995 сокини шаҳри Душанбе дар ҳолати матӯшӣ қарор доштанд. тибқи хулосаи ташхиси маркази наркологӣ муайян гардид ки номбурдагон воситаи нашъадори нави ҳашиш истеъмол намуданд. инчунин ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии онҳо як миқдор воситаи нашъадори нави ҳашиш ва дигар ашёҳое ки барои истеъмоли воситаҳои нашъадор лозим аст дарёфту мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шаҳрванд Дилором Зайналова дар асоси моддаи 205 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон маъмуротҳо ҷамъоварӣ гарда барои баррасӣ ба раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилӣ ирсол карда шуд. ба ин монанд
کارمندان ریاست مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی واسطه‌های نشأه‌دار وزارت کارهای داخلی یک حالت دیگری تشکیل فسادخانه برای استعمال واسطه‌های نشأه‌دار را آشکار نمودند که تشکیل کننده آن نیز زن میباشد. گمانبر شده منزل استقامتیش را که در کوچه سفر محمد ایوبی ناحیه سینا واقع است به فسادخانه تبدیل داده است. گزارش در این خصوص. در نتیجه دایر نمودن چهارگانه اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی باز یک دلیل تشکیل فسادخانه برای استعمال واسطه نشأه‌دار آشکار کرده شد. شهروند حکیمه و گلبهار جمعه خانومنا سال تولدش 1988 زاده ناحیه واسه موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه در منزل استقامتی به طور شهرناموی خریداری نموده‌اش واقع در کوچه سفر محمد ایوبی ناحیه سینا برای استعمال واسطه نشأه‌دار شرایط مهیا کرده است. هنگام گرفتن خبر اپراتیوی و وارد شدن کارمندان میلیسیا به منزل نام برده او با همراهی شهروند قاسمزاده مدینه فیض‌الله سال تولدش 1999 ساکن شهر کلاب موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه مشغول استعمال واسطه نشأه‌دار بودند. ما قطعی که مدینه با 500 از زکلاتکا میگرفتیم. چی میگرفتیم؟ کریستال. بدرم خانه میکشتیم که ملیسا رفتن قبلن. ما در خانه میاپای گلبهار خودش و امری لیکره قطع کریستال میآورد استعمال میکردیم یک جای. ضمن از نظرگذرانی منزل استقامتی از نامبردگان یک مقدار واسطه نشأه‌دار سخت تاثیری نوع متامفتامین به اصطلاح کریستال و اپای پرگابالین یعنی لیریکا دریافت و مصادره کرده شد. از نشانداد بازداشتگردگان معلوم گردید که نامبردگان واسطه نشأه‌دار را توسط شبکه‌های اجتماعی بعد گذراندن مبلغ به کارت‌های خارجی از شخصان نامعلوم به واسطه به اصطلاح زکلاتکا خریداری کردند. قید کردن ضرور است که تشکیل یا نگهداری فسادخانه برای استعمال واسطه نشأه‌دار یا ماده‌های پسیخوتروپی جنایت بر مقابله سلامتی اهالی به شمار رفته. تشکیل کنندگان این شکل جنایت برای به دست آوردن منفعت با هر راه واسطه ماده‌های نشأه‌دار دریافت نموده برای مشتریان خود شرایط فراهم می‌آورند. اوید به حالت مذکور پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. هرچند طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم بهر بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی شهروندان روانه گردیده ترتیب گذراندن جشن و مراسم را معین و جهت پیشگیری از زیاده‌روی خرافات و تعصب معیارهای معین کننده را پیش بینی نموده باشد هم همانا قانونشکنی‌ها در این سمت را میلیسیا آشکار می‌نماید. گزارش در این باره. در اساس طلبات ماده 13 بند 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان معرکه‌های گسل و پیشواز وابسته به ادای حج و یا عمره در دایره عائله گذرانیده می‌شوند. تشکیل معرکه‌های حاجی زیارت، حاجی طلبان، حاجی اوشی و معرکه‌های دیگر اینچنین تقسیم توفه‌ها، ایدانه آرا دادن حوله، کوچه و محله و ماشین‌ها به خاطر حج و یا عمره منع است. هرچند از جانب مقامات‌های وکالتدار امروزها در این سمت کارهای فرماندهی جهت رعایت بند داخلدار قانون انجام داده می‌شوند، ولی تا حال بعضی از شهروندان دیده و دانسته معرکه‌های منگردیده حاجی اوشی و حاجی طلبان را برگزار می‌نمایند. چون این یک حالت در شهر نورک از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور آشکار کرده شد. شهروند عبداللهیف رجبعلی عبیداللهویچ سال تولدش 1968 ساکن دهه دوستی جماعت دهاتی پلیس سنگین شهر نورک کارمند ساحه طب که سنه 10 اپریل سال روان از حج عمره برگشته است به اجازت مقامات داخلدار معرکه حاجی اوشی را با دادن طعام‌های گوناگون در منزل استقامتیش برگزار نموده است. خشت‌وار آمدن اوشی خوراک اوش تیار کردیم. مقصد دیگر تکرار نمی‌شود و همه هموطنان میگم که دیگر خیلی قانونشکنی نکنند. نسبت نامبرده با ماده 481 کودکس حقوق بیانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شد. هفته گذشته در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیریشاه شاه تیمور واخوری راهبریت وزارت کارهای داخلی با دانشجویان این بارگاه علم و معرفت برگزار گشت. گزارش از رفت این چاره‌بینی متوجه باشید.
пешгирии қонуншиканӣ аз ҷониби наврасону ҷавонон, пешгирии гаравидани онҳо ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, ҳамкории муассисаҳои олӣ бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва риояи ҳатмии қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ мавзӯъҳои асосии суҳбати кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо донишҷӯёни донишгоҳи аграрии Тоҷикистон буд, ки ҳафтаи гузашта баргузор гардид. дар ин ҷамъомад сардори раёсати ҳифзи тартиботи ҷамъиятии вазорати корҳои дохилӣ генерал-майёри милитсия Бароталӣ Ҳомидзода роҳбарияти донишгоҳ иштирок ва суханронӣ намуданд. зикр гардид, ки мақсад аз баргузории вохӯрӣ пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, иштирок дар корҳои ободонию созандагӣ, рушди ҳамкории ҷомеа бо мақомоти милитсия мебошад. бароталӣ Ҳомидзода зимни баромад оид ба пешгирии ҷинояткорӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, вобаста ба таълиму тарбияи наврасону ҷавонон, масъалаҳои роҳу воситаҳои муосири ҷалби ҷавонон ба омӯзиши илму маърифат, машғул шудан ба варзиш, баланд намудани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии ин насли умедбахши ҷомеа таклифу пешниҳодҳои муфид иброз намуд. ҳамзамон қайд гардид, ки танҳо дар якҷоягӣ метавон ҳадафҳои созандаву самарабахшро ба даст оварда, ҷавонону наврасонро дар ин рӯҳия тарбия намуд ва онҳоро аз роҳи хатову ҷинояткорона боздошт, зеро воқеан наврасону ҷавонон ояндаи миллату давлат буда, танҳо бо ҳидояту раҳнамоии хиратмандона ва маърифати баланди ҳуқуқиву илмӣ мо метавонем ояндаи дурахшони худро таъмин намоем. ҷиҳати таъмини бехатарӣ ва амнияти сайёҳон, вазорати корҳои дохилӣ тадбирҳои зарурӣ андешида, чораҳои саривақтӣ роҳандозӣ менамояд. табиат ва муҳити зист ҳамеша ба муҳофизат ва тоза нигоҳ доштан аз ҳар гуна партовҳо ниёз дорад. вазифаи ҳар кадоми мо шаҳрвандон пеш аз ҳама муносибати дуруст ба атроф, тозаву покиза нигоҳ доштани фазои экологии кишвар аст, ки худ аз он нафас мегирем. фаъолияти раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ низ ҷиҳати ҳифзи муҳити зист, таъмини амнияти экологӣ, пешгирии вайроншавии табиат ва шикори ғайриқонунии паррандагон ва ҷонварони нодир ба роҳ монда шуда, мунтазам дар ин самт чорабиниҳои мақсаднок доир карда мешавад. яке аз вазифаҳои асосие, ки дар пешрӯи кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ имрӯз қарор дорад, ин баланд бардоштани фарҳанг ва маърифати экологии шаҳрвандон мебошад. кормандони ин ниҳод пайваста бо қишрҳои гуногуни ҷомеа суҳбату воқеиҳот доир намуда, оиди истифодаи самараноки олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ, таъмини ҳифзи муҳити зист ва амнияти экологӣ, инчунин шаҳрвандонро ба риояи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист ва дар бораи ҳифзи табиат ва олами ҳайвоноту наботот ҳидоят менамоянд. натиҷаи чунин хизматрасонӣ буд, ки масъули раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ, подполковники милитсия Дилафрӯз Каримзода ба ҷоизаи байналмилалии Кларк Бевин дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи табиат ноил гардида аз ҷониби ташкилоти хориҷӣ сарфароз гардонида шуд. раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ ва ниҳодҳои зертобии он дар оянда низ кӯшиш менамоянд, ки ҷиҳати таъмини муҳити софи экологӣ ва ҳифзи олами ҳайвоноту наботот фаъолияти худро мақсаднок ба роҳ монанд. дар қисми ҳарбии 6592 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ чорабинии тантанавӣ ба муносибати савгандёткунии наваскарон доир гардид. дар ин қисмати барнома ҳамкоронамон аз рафти ин чорабинӣ гузориш омода намуданд. بچه قدبلنده بچه مردک یلچه خدای جونی شیری نگاه دارد باشه که قرضی فرزندی تا اجرا که سربلندی پدر و مادرش به وطن خدمت که این روزه که روزی به وطن خدمت کنی که بچه یلچه امروز در قسم نظامی 6592 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی سوگند یادکنی نوسکران با اشتراک رهبری وزارت کارهای داخلی، ریاست کار با جوانان و ورزش شهری دوشنبه، پدر و مادران سربازان نوتعیین شده برگزار گردید. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده، سپس نوسکران در نزد حاضرین با تنتنه سوگند یاد نمودند. من اسرائیل امید به خدمت حربی داخل شده
با تنتنه سوگند یاد میکنم که به خلق تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان صادق مانم. طلبات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قانون‌ها و آیین‌نامه‌های حربی را قطعاً رعایت کرده فرمان‌های کماندیران و سرداران را حتما اجرا نمایم. ضمن سخنرانی رهبری قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی مهمانان و پدر و مادران را به این روز فراموش نشونده مراسم سوگند یادکنی نزدیکانشان تبریک و مبارکباد نمودند و با باوری ذکر کردند که نوسکران به سوگند یاد کرده خود استوار مانده به خلق و وطن صادقانه و صمیمانه خدمت می‌کنند. همچنین قید گردید که محافظت وطن قرضه شهروندی هر یک ساکن مملکت می باشد. در ادامه چاره‌بینی والدان و نزدیکان نوسکران برآمد نموده ابراز داشتند که امروز برای ما و فرزندانمان روزی خاطرمان و فراموش نشونده باقی خواهد ماند، زیرا فرزندان ما در برابر صاحب نام سرباز شدن پاسدار آب و خاک این سرزمین مانده به وطن مادر صادقانه خدمت می‌کنند. همچنین نوسکران سخنرانی نموده ذکر کردند که ما وعده می‌دهیم برای حمایت مرز و بوم وطن صادق مانده به سوگند یاد نموده خود استوار میباشیم و برای حمایت این وطن اگر لازم آید جان را فدا میکنیم. در ادامه چاره‌بینی از جانب رهبرت وزارت کارهای داخلی به قسم نظامی کتاب‌های بدیعی که با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دسترس گردیدند سپاریده شد. همزمان به یک قطار افسران و سربازان برای خدمت‌های صادقانه، نمونوی و نشان دادن مهارت بلند کسبی سپاسنامه‌های ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه تقدیم کرده شد. سپس نوسکران با گذشت نظامی و اجرای عنصرهای تکتیکی خاتمه بخش قسمت تنتنوی گردیده سطح بلندی آمادگی خود را ثابت نمودند. در انجام چاره‌بینی بهر بالیده روحی نوسکران کنسرت ایدانه برگزار گردید. مدینه فیض‌الله‌یова соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи ноҳияи Муъминобод номбурда аз 16 апрели соли ҷорӣ аз хона баромада бедарак гаштааст. меҳрона ғаниева соли таваллудаш 2009 истиқоматкунандаи ноҳияи ёвон номбурда аз 15 январи соли 2026 аз хона баромада бедарак гаштааст. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хуш, саодату сарбаландӣ таманно намуда хоҳони онем, ки дар кишвар ҳамеша амнiyату сарҷамъӣ ва осоиштагӣ ҳукмфармо бошад. хайр.